yini ukuthi angikhuzi sakha kugangela ngathi esontweni hey abantu babona into embi eMarikana hey izokwenzeka nala hey izokwenzeka ngeke sivume bafowethu angazi ngeke sivume ngeke ngivume mina uyabona le bandla elonyazi abantu amandla uthi angisho njalo sinjenge eManazaretha usibisi fanele sithandaze usibisi angangcwatshwa omele nje uthini ukuzizwe limfundo ushemthu uNkulunkulu sinjenge usibisi uthatha ifa la kwenye indlu uyonika abakwenye indlu angathi babe emthembiseni cha kodwa aManazaretha hayi asibambeni iqine unyazi luNkulunkulu no matter what laba fana abadayisithi kanti babheke bagcotshwa bayingozi khona umuntu umshumalo wadayisela umuntu umvangelistika sasuyicaleni sasibhale ukuthi unyazi bezulu 100% la sulu 100 stick sasesithi la ngenzansi no matter what wayesethi umshumalo mvangeli nasi stick sibheke kuma final asesifunda umvangeli wasethi hayi usheshile ukusho waqala izitha hey waqala luthinta ngeqala izitha ngiyabonga baba oyingcwele ngiyabonga nyazi lwezulu